Yarum Gera, Yarum Moira, Lady Poto, public domain, the Tamam Topan and Kali, Aduna Sugi, Matang Chidi, Tasenga, Kairumba, Lalo, woman Lairaba, Aduga. Karumba Kulai Paraga, demand over Leraga di, Wari Sanava dialogue, the PTV oina, UN Suyaba, dialogue to whatever near a past World War, Second World War, Lucian Gissingi, Wari Sana, Lucian giving up the never. Other than Makoishu, Wari Sanavagi, I could one of the Wari Sanavagi, step to door, step to the Pore, Wari Sanare, control the Lerame, Fujina. Let loose Punta Tadoga, Sienaraga, election matum, the Sienava, Amadamatowa, Tanakani, Heinerico, who use it to Mapon Mayamna, Heineri, open secret oina, Indian Armina, Makosi, Kene B, Indian Armina, Sine, Haisin, Nasai geopolitics to the Lakadini, my Oyawe Pim Ladini. Ate Chugi Matanga, Ate Matanga, Suequigi, Sienavagi Matanche, Masi Yam Legre, Kudamoina. Makha tarko point amada ina haijening ba makak leye madudi kari no haiba matamda ngasai thongriba illegal migrant khoi gi panelists khoi marum pang chilnau sing na su phajana thambigre mada sidai the illegal migrant manipur lei leiti se ma sidai the adum ngahalerga amangangba inga sai su ahamadi thamjagare supplement ma sam ta togjage Myanmar National Churasanpur Hospital se letter of SP Churasanpur Karthik Maladina IPS ni SP Churasanpur na man even letter Canada to SP Chandel district 28 June 2023 da Churasanpur Hospital da Myanmarese National maru ina ni yengmada madu makoy Kuki Chil now sing Wagani. Makoy sing a say, Myanmarese National illegal migrants, Churasanpur Hospital, the lady, I will get CSA. I couldn't make the shoe copy like original Natagasu. Masida, the Mayak Cheng, I have never. Mother Nomina Pan Bagi, Main Zapagi, Boom Bokai Bagi. My Madam Jipiri, but my injury type say. Mastay that was on Pur Hospital, the lady I visit 2023, the higher than ever. Who you folk I gave. Ngasai takwi ba adui makada atopa mana ani subada intrio over 900 Kuki militants from Myanmar I was say akhoi gi secretary to chief minister na 2024 da yes director general of police te even eba ko Myanmar national masri da security advisor Kuldip Singh na confirm tawre na hairam neba kona muk manung da du da wa leina bara huju ki kene bigi tawnari ba hatpani haidana honorable MLA mana hairaga topa home minister na madu foreign hen yawe confirm to de khoti gal Alezale, Ole Palese, Sida Shutogi Dunko, 900 Kuki militants, Myanmar, Change, Aduna Mayam Chexalu, a precautionary measure, locally I say, Hiram never. I don't kitan lay talk lation, Mukto, Wipocho, Muklay Revoco. The Samain to the now. Akoizibukiam Queen, Samina, Namtak, Samain Toro, Urule, Tamduino, Ibasima, Tamjage, I'm a Tamsu Hangalojo, a point, last point, and among Tamjage. I know Tamjaningisi, I couldn't manipulate young Ware. Whatever Manipur, I couldn't myself Lingin Managavan. Some the Samayajay, Tokai, civil society or a political party or so, common issue to the Punadavan. I could Barabar Congress Party ready the Dumlay. Adu Mastaji da Nasagi Hariba, Akoigi, Tanana. Kamain to the Namasi Kanana Daita Logo Shop to do no. Yes, yes. I could see responsible opposition party Moina. Pali the Sarkars in the Tori was in here. Sigi Asway was a putoga, Miam the Kuputopa. Miam the Puto, Matung the Miam the Congress Nangi Poche, Masidi Laline, Chumine, Habit Miamna, Kanbira Kanda, Miam, Amasung Shea Sosuna, Loropo Warep. Aran Mangay when a Lalena can be a Swibunga Lotoga, Jumena can be Dunga Loksalaga. Madu the local warrior, any warrior locoda, Kolevaki in a Panava, Miam Namasum, civil society organizing a local warrior, Congressum, Koimamang Targa, Matung Ilaga, Pramanico. Satkani, I would say, Adumak Hanasudum, Haidan Adum La Abaneva. Aduida Aquina, who is water, Matamida, Aquimasen, Nanaba, Aquimasen Tonavasi, opposition party Maru, Label Horisi, Yam Siang Hada, the legislature Mertadi Congress of the Wungaram Bayako. At a time, Mamindo in the Lava, Mayam to lay. Aquina of the positive role of Maneva, a constructive opposition role to never queen luxury. Must say that Queen Putoga, Silay, Samai Lavani, have a Putocum talked of Raba. I queen Mayam, the Punjanaga, Togu Tabuxicanova.
double engine government BJP government natabra Manipur su policy BJP government ni center da su BJP government ni ado di thok pangthor ka duba hujik akoi gi oza mai bona haibi ki bi am chumme ba nate foreign ko hen yawi haidraga di ada adu gi report chakhraga di kari action lor ka dori ge ba ado boi di hai duba pressure pi duba pressure group oi dui si di akoi opposition party amo ina su congress party ni civil society organization sing ni sina hai ri poaching di hai ra kanda public domain thama kanda madui da public na magi aya yada mayam du khana kanda mal kanda singai lokhot pa yai hai potu la ka dui ne ba khoi site su civil society organization sing na su yamna kan na si matang tauri maram maduna tawgudu ba chidi BJP government center da su state da su government sina tawdana ai khoi ju cooperation pigani praja sing ju cooperation piri makhoi na taruk ta badagi praja sing no khun ngak pagi waphum lei gre khun ma ka praja sing tana tana phawi phim jom lei gre tawi si kali phui kan re phui moi nga odana su ngak ta gum tawwa nagi akhoi praja na thola nga edana na khoi kari ngak pu ya bra na chai ba yong tanjan ba tawi si akhoi phim si yam sa tina lura ba phim mamni masida yam seriously khanadana ko yam lightly badi ai kitang madu ai wakhal dadi ai pamjade yam seriously khana janingi aduga ai last point da horen thar round lega de durum tension bi ko ina sangmal lega so ai last point nam tang thai last round law yaw jaro yani kai matam litra so ba ko ai na haijaningi si Union Home Minister na on completion of 100 days of Prime Minister Modi gi third term gi loirakpagi 17 September 2024 da hai gi bese border fencing had started to stop infiltration hayabo huji annual report phaktok piu Ministry of Home Affairs ki adui da moi huji hanadi chahi khudingi pirami mase taseng na hogi badi annual reports mahana phongmase Ministry of Home Affairs na phongmoda 2021 2010 dagina 2011 boki manungda akoi UPA government laying da hogi bane se ngasai gi Ministry of Home Affairs ki annual report ta dum jawre 2011 12 ta sidi am changre dom da matam leitre hayamna sangdok cheroi ko kilometer ke aloi chale leibase handa ke dam da phakto yengbiu handa ki da ka yage da sidai da man ngasi ngahan pirami ba Manipur gi assurance pirami si number 1 the border fencing had started to stop infiltration hayaba adu huji ki report yaugre progress amte utraban ai yenga ga lakcharam adu ga CRPF deployed its strategic locations and place Assam Rifles hairiba si Assam Rifles adum leiba ui ko huji thoiba namli gi kari gi jaga sing Assam Rifles ki wari ngaktani tori se si karai de pangdu kharge ba wasak ki 2024 da ne ba adu ga nullified free movement regime si free movement regime je lokho ne haibni huji wazam mai bona haibi gi ni karai lokho ku de la na kilometer tara je free oina chanabagi review to kare adu ga akon magi amal lebisna formation of road map where is the road map aisi from road map Manipur gi leiba crisis se solve tong na road map same ne bisi mana high green press conference on the 17 September 2024 da kari road map no akoi hana bagi akoi sina bagi akoi tampaka leiba mi singju loirga chingda leiba mi masen gi tanglup masen gi ethnic group masen sub ethnic group masen masi loisan na bagi road map lai se hangdaba ngamde oja thoiba thogdoksi khoi yam nungai taba habadi thoiba khogi May 2023 May khogi 2023 gi May gi tang hongdei thoiba conflict sigi waroshil purak pangamdri ngai da khogi handaki yam nungai taba khogi TM ka somkhul the terrorist haidi Kuki terrorist ne chingnaba singna mioi ani khogi micham ani hatkhiba adugi matungda muk hojik thoiba akhoi ngarang tang taret ki thoiba thogdok sigi matang sida akhoi unwanted akhoi series of unwanted incidents ne oja thoise masida tasengna masi naga bodies na memorandum pisalaga su makhoina Prime Minister na miyeng jangadabani hari basi tasengna masi thabak oina onthorakani habagi expectation di ai side tagi su duma leibadi leite adumakpu si yongna khogi ngamkhai lansillaga lai basi Minister of Home Affairs na adum hazilla abra habagi chingna basi duma laire officially
natta taragasu sigi matang sida lengak ki oiba khoi mafam du chatluraga yengshin ba khochan badi oza ujare adumakpu solution ngasai khoi gi fungyar assembly constituency gi oza leisiona phongdok piriba external aggression ni haibasi matang da masi mani natli natti haibagi chapchaba wafam su khoi gi hojik paliba lengak ki mai kai dagi thamlak pasu leite adumakpu everything whatever manipur da thoiba issue unwanted issues khuding maki miyam gi kholaudi haiba responsibility khuding mak akhoi gi pale belengak na pugadabani hairi dumak po haji phawa pale belengak ki maikai dagi positive response ama phawdi khoi uba phamjade hairi ba thoi ba unwanted series of incidents aduga hojik sumaina akhoi gi pdf ke ne bi sumaina akhoi gi border lansel laktane attack torok pangam ibasi gi matangda government of india na yengliba miyeng aduga khoi gi lairiba haji haji ki present ruling gi da yauriba khoi gi representative singsi gi makhoi gi chapchaba phirepsi oja khoi kari kamaina yengba yaw jang tang thambi huji huji thok le bi rang haidare May 3rd 2023 dagi hongna manipur da akhoi gi thokpa irang airi manipur crisis anum thamjage sigumba crisis sida makha cha tharpada matang manipur valley gi jaga singse masi 45 tawduna mai kai khusing mo question dana buffer zone sembal lokhalla aba haidare ko lokhalla aba matam sida amuk akhoi gi tangkhul naga itil nau singda amuk cha tharpagi mong man ba haidare manamdi matang makhoina tawrei si akhoi gi March April swai dagi tawrei si litan sana kaiten ringui area duga handak recently akhoi gi leiba namli amasung wangli choro sina chingwa yokchalakpa area sing si tokchalakpa se masi anuwa strategy karamba oigadoino haibadudi akhoi yamna khanaba amasu changi haijariba strategy amadi oire kanagumba unseen hen khargi masak udaba akoina deep state kana haraga sudum lobo yai chawrangna uriba chi natabada adumba deep state ki manungda kari leibano khotpano gaina akhoi masi yamna khanthaba mathokta yana khalli ado yamna laibak thibadi aina parak po urapado soigadra ngahansi honorable MLA leisio kaisingna masi foreign aggression ni haibagi podam leikhare adu ngarang gidara ngasi gidara amuk khoi honorable home minister state na masi foreign aggression nati haibugumbam de ai thengnagi madu munne yengaktre mohanna adu aina haigibam di leibra ina khale ya adu ai chapchan madu confirm to ngamdre social media gi source oigadra adu aina sai matang ge thamjaningbadi hujik Naga gi apex body ori ba haibatare United Naga Council UNC Naga Women's Union NWU aduga All Naga Students Association Manipur Ansam haiba sing asina pisan giba Prime Minister pisan giba memorandum che masi karai boboda masi thabuk oina pangthor katagi haiba si doubtful oi maramdi kai no hai kanda ngasi boboda manipur lengak manipur le paliba BJP lengak aduga center da paliba BJP lengak sina manipur gi issue je kari no isi mayek seng namta haidri eba me kulum doida haigi basi failure of law and order ne na hanagi former CM na haiba leire junda muktari hai 23rd ta his own failure ne na haiba muk leire July da infiltration from Myanmar haiba muk leire aduga August ta Solicitor General of India na foreign hen hayawa muk yawi and haiba muk leire duga August 23rd ta mu breakdown of constitutional measure khoi machinery ne na honorable Supreme Court ki hearing amada haiba so muk leire aduga August 23 dumakta da illegal migrant from Myanmar na honorable Home Minister Amit Shah na Lok Sabha da haiba muk leire aduga September 2024 da infiltration route ko se Amit Shah na sumasi kaino ne na foreign khoi gi kari haidari infiltrator singjina changakpani haiba gi potsi su amuk leire sigi matang gi da hugji bhokosi BJP gi leiriba leader singjina akhoi gi potse ta sengna khoi digest tawraga khangaga khangjen nadaba sarira amma muk hai miyam da khoi chamam na halira nataga taseng na masi makhoi de ju confuse chat pajala haidana wafam ji thamjaningi masigi irang si matang da ai gi view piu haiba targadi masigi ko se amakakti oiroi masida lakadu si demand for separate administration je masi ma yam chawba masak amane na ai thamjaningi aduga masida
demand for separate administration ki hai bidi India ki intelligence kumba prithvi gi oina chokoi na chawrang na sum yengjabada intelligence khoi agency singina sanari si lam dur lei ba indigenous issue problem se masi khangdo ka dam madu da changjal laga tongjal laga sanabuina yam uieba Bangladesh ta thoki bo igera Iran da thoki bo igera Iraq ta thoki bo anywhere thoi sing che yamba international leiriba khoigi intelligence agency singina changgel laga local issue da tonghel laga site loroga moina pama mai kaida puna bu hone basi uieba aduna leiriba demand for separate administration natraga union territory gan tawrise separation gi siguma pot ama khak leiba pot sidai da mapan gi khud yokchelakwa geopolitics ki amu ani subada in thamjaningi se ahum subada illegal migrant ki pot am yokchelakwa aduga mari subada khwaidagi sathi basi kaidoge hai matamda failure of double engine government double engine BJP government state ta su center da su fail loirakpa haibadi India na akoi gi ning tam 1947 Manipur na India da akoi tillaba matung 1949 gi matung dagi hoge phoda geopolitics ka ja dum lakna Chinese aggression adu ada this and that Brahma su military ku mayam thokna khotna adum mayam thokramni leiramne ba aduyamna thokraga bukta pan gi sarkar tu congress ngakti gi wana te sarkar su pali makhoi gi leiriba Manipur ki praja habidi India ki citizen sidengi da handak ki samaina geopolitics oigera demand for separate administration oigera demand for separate administration ju kuira wa polamani adugi illegal migrant gi wa mapung oina 2021 dagi ayamba horokgi wa phom oina koina thengnare illegal migrant chiko immigrant an haijarake aduga failure for double engine government se masida ina haijaningi potse makoina samain tawdana laiba pot sidai da Manipur gi leiba crisis da India Manipur ki praja India ki citizen singbu asam thina hanaki samaina wahan base akoina khangjarakpa akoina itihas ki satra moina matamdu da akoina pokpana trasu India independent matamda duda da pokpana tragasu akoina history ki satra moina pajaru bo thengnajaru boda asamna thina praja sing masagi praja da wahan base amda thokidri maramaduna akoigi ngasai UNC na NWU na ansam na thariba potse thabam thopani makoidi 2023 dagi hongna tharaga dum lae the state and central government should initiate necessary steps to ensure the uninterrupted supply of essential commodities to stop unwarranted checking frisking detentions to stop economic blockade kaise UNC gi de han dagi dum haidan lak yang changre na sum discussion jeda hairi mayam do loinamak haibagi di matam du phangado mande aduna UNC gi tawreiba huji hairiba Manipur da leriba foreign aggression atai makoina sinabada proxy war sudum haireko masi proxy war amani foreign aggression nena haire potse ngasai gi aina thamjagi ba leriba geopolitics ki karigi amagi yengul kanda sisu saruk amani haidana ai sina mapum oina haijabana jade aduna ni huji BJP gi kangmuna wangang loisingna khoina haidra foreign immigrant sing foreign keno sing changa poi ni haidra adu haidra noi mayamna ya aduna kan loina ya mekta puthoke taweba ko madumati madumasu achogo factor amani aduga loina na leiriba factor ahum mari se masi khoi loina mak punna yengba darka lai adu double engine government se BJP gi masidi state ki oina su center ki oina su karino khangri bara khangna khangjin nadabra ama tori hai wafam stama ga ahamba round ji tension jage okay thank you very much thagachari oza Hareshwar hojik even akhoi gi thoiba hojiki Manipur gi mi third tagi thoiba conflict sigi achauba kosi adum akhoi gi hek kahani root cause thirubada suspension of operation shugi pot se oza dum yamna masi panbada dum yaunai ko sigi batang sida khoi 2008 tani ko ngasai BJ Congress palingai da hariba tripartite talk tawgi base dubu ngasai gi hariba tripartite talk tawgi basi to bring armed group into peaceful political dialogue haigi bani magi aim jina Manipur si stability lakna ba aduga insurgency singsi negotiation tawrakanda leina bani haidana thami dubu hojik even khogi ngarang nahan thoiba khogi Kamjong district ki sisu Naga gi body sing harakpada su group na mateng pangi haidana hairi boja adu miam na haibada hairi ba suspension of operation si tripartite talk si Congress na palingai matamda maru hulambani adubu
ꯍꯨꯜꯂꯝꯕ ꯃꯔꯨꯁꯤ BJP ꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯍꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ 2025ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ insurgencyꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ KNO ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯝꯕ꯭ꯔꯦꯂꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯈꯣꯠꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯇꯣꯛꯁꯨ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯦꯟꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁꯦ ꯊꯤꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯏꯄꯛꯇ ꯄꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯋꯥꯏ ꯈꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ 2005ꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯖꯦꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯖꯦꯜꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯁꯦꯕ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯔꯣꯏꯁꯦꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦꯕ ꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯈꯣꯠꯍꯧꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯥꯁꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯝ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯗꯩ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SS ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ PS ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯗꯦꯕꯤꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯈꯣꯠꯂꯝꯃꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠꯇꯣ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯌꯥꯎꯒꯦꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯣꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯃꯛꯇꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤ 01 March 2023 29 February 2024 ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯀꯦꯊꯤꯌꯣꯁ ꯖꯣꯃꯤꯒꯅ ꯖꯣꯁꯨꯋꯥ ꯊꯥꯗꯧꯒꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗꯅ ꯄꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯖꯟꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅꯔ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗꯗꯤ ꯏꯎ ꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯒ ꯊꯥꯀꯠꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁ ꯕꯥꯏ ꯂꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯛꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯪꯅꯕ
ita tadi adugi mahutta ayamana hangnari si matamduda congress na tawrambadagi makhoi si yokhatlaga yoga thambadagi si thoklei ne na umna kan gi narrative aranma narrative amda asoiba narrative da amada aigi point of view dai ni ko adum chanduga adum tawra leireba si mana kam tang thachage ozana supan biri ko ngasai gi congress leiringai sida ngasai gi suje chatnare haragadi BJP na masi phatre miyam na pamde haragadi BJP na sangdokpagi maram je ozan su haridana extend to bagi maram je ahoi adu kanam da question tok di ayam haidi shu gi zakari mali sigi hidden sigi extend tok da base makoina shu da leri ba kadar sing se makoina season ning maong na season ba do yang sai affidavit amada akoi gi madoda Hemant Biswa Sarmara kananom juming pangum tawi if I remember correctly aduga Amit Shah gi maming ju palle madu kanam te SS hauki bhai bor mane ko madu gi do affidavit ni yaw se court ki madu da yaw dana madu da lei de ba pot da chenare je pramale pot kari logeva kainoma torwi masam gi di angang amna nongmayam pairame ya duma torme haibedi koiti thijanna koitan tanadana manipur ngakcheri ba kahim da pamdaba isil nauksing gi koifa pha dui torieba affidavit ta yawraba court ki ko dusu madura yawraba chumle pot kari action lokhat ke ngasi honorable home minister gi mathakta amasung atai mari leina basing mathakta natraga madu lali madu aran bane na proof tawgiba leirabra ba aduna hangjaningi wafam di sini hojibokta anirak ainu udabanara anirak ngasagi hojik sangdokre haire handak chuwari sanen tare madura kari kari yauri madu phongdu public domain da thamoji kanana kyam lauri geba madu lahum thokta braba marandi maduri da mani aina khanbada aigi wakhal dadi makoina public domain da thamdaba se aigi wakhal dadi territorial integrity of Manipur se yaurum do mandre yaurum bu yai ko madu aina lan bu yai ado subject to correction ni mandi mandre mal yaurum gera yaurum moira leiri potu public domain dadi thambam thokpanen khali aduna sugi matang khidi tasenga kaigumba lalhuwa ma leiraba aduga kaigumba khulai pairaga demand to leiraga di wari sanaba dialogue je prithibi gi oina UN na su yaba dialogue to godaba ne na first world war second world war loction gi singji wari sanara loction gi ngakta neba aduna makhoi su wari sanaba gi aiko wanu honadana wari sanaba gi step to the pore wari sanare control the lerame hujingna let loose pungtha thadoga siennaraga election matam da siennaba amada ma tawwa kanakani hainari ko huji chu mafam kudimakta mayamna hainari si open secret oina Indian army na makoi ji huji KNB hari si Indian army na siennai hai sin nasai geopolitics tu la ka doini mai oirak pa yabai film lei doini atai chugi matang da atai matang da chu akhoi gi siennaba gi matang che masi yam leigre khudam oina makha tar ko point amada ina haijening ba makhak leiye madudi kari no haiba matamda ngasai thongriba illegal migrant akoi gi panelist akoi marum pang chilnau singna su phajana thambigre mada sidai da illegal migrant manipur da lei leiti se ma sidai da adum ngahalerga am ngangba inga sai su aha majadi thamjagare supplement masam ta tokjage Myanmar National Churasanpur Hospital se letter of SP Churasanpur Karthik Maladina IPS ni SP Churasanpur na mani iba letter Canada to SP Chandel District 28 June 2023 da Churasanpur Hospital da Myanmarese National maru ina ni yengmada madu makhoi Kuki chil nau sing oigani makhoi sing ase Myanmarese National illegal migrant se Churasanpur Hospital da leire habigi chi ase ai khudmakta su copy leje ko original na taga su masida ye da mayek cheng na habane ba madura nomoina panbagi maina chakpagi bom bokhai mai maram je piri ba mai injury gi type se masida ye da Churasanpur Hospital da leire habisi 2023 da higher bane ba hugi fo kai dawri ge ba ngasai takpi gi ba adui makhada atopa mana Anisubada in trio over 900 Kuki militants from Myanmar aibase akhoi gi secretary to chief minister na 2024 da yes director general of police te e bane ba Myanmar national masri da security advisor Kuldip Singh na confirm tawre na hairam ne ba kona muk manung da du da wa leina bra huju ki kene bigi tawnari ba hatpani haidana honorable MLA mana hairaga topa home minister na madu foreign hen yawe confirm to de khoti gal
Alezale, Ole Palese, Sidashutogi Dunko, 900 Kuki militants, Myanmar, Change, Aduna Mayam Chexalu, a precautionary measure, locally, I say, Hiram never. Do Kitan, lay talk lation, a Mukto, we put so Muklay Revoco. The Samain told the now. Aku jibu kaya angkuina semaina namthak toroga semain toru urule thamdui no hai basima thamjage ai matam chu sanga logjoro point last point na mangtang thamjage aina thamjaningi si akoi manipur hujik yang ware waraba manipur side da akoi masen lingjen managadabani chamra chama ya jai tokhai ba civil society or su political party or su common issue do the pungadabane se akoi barabar congress party di ready zadum lei adu masdai da ngasai gi hairiba akhoi kanana kamai tawdana masi kanana daita lorgo solve tawduino yes akhoi si responsible opposition party amo oina pali ba sarkar sina tawri ba singse sigi asoi ba se puthoga miyam da koi puthokpa miyam da putho matung da miyam na congress na ngangi ba potche masidi laline chumine haibedu miyam na khanbira kanda miyam amasung sie so sungna lor po warep aran mangai moina lalena khanba asoi dungai lokhoga chummena khanba dungai lokchalaga madu de lok warep to any warep lok da koleba ki oina phanaba miyam na masung civil society organization singa lok warep ta congress sum koi mamang tharga matung ilaga pramani ko chatkani haibase adum khana su dum haidana dum la abane ba aduida aikoina hujik se war matam da akoi masen ngangna ba akoi masen tongna ba isi opposition party maru oi bo leibu le hori se yam seng ha ga di akoi legislature mer ta di congress khak ta bu ngaram ba yai ko ate ite maming do na leiba mayam chu lei aikoina tawjai si di positive role amaneba akoina constructive opposition gi role luneba akoina luxury se masle da akoina putho ga si lei samai lei bani haibasi puthokum thokta braba akoi mayam ji punjana ga tawdui thabuk se kanano ba double engine government BJP government natta braba manipur da su policy BJP government ni center da su BJP government ni adori thok pangthor ka duba hujik akoi gi oza mai bona haibi gi bi am chumme ba natte foreign ko hen yawi haidragadi ada adugi report chakragadi kari action lor ka dori ge ba ador boidi haiduiba pressure pi duiba pressure group oidui sidi akoi opposition party amo ina su congress party ni civil society organization sing ni sina hairiba poching je haira kanda public domain da thama kanda madui da public na magi aya da mayam du khana kan mal kanda singai lokhat pa yai haiba potu lakadui ne ba akoi site su civil society organization sing na su yamna kan si matang tawri marmaduna tawgudeba sidi BJP government center da su state da su government sina tawdana akoi ju cooperation pigani praja sing ju cooperation piri makoina taruktabadagi praja sing no khungakpagi wakhum leigre khungma praja sing tana phawi phimum jom leigre tawisi kali phui kan re phui moi nga odana su ngak tagum tawwa ngi akoi praja na tholaga nga edana nakoin kari ngakpu yabra na chai pa yong tanjan ba tawisi akoi phimum se yam sa tina lura phimum mamni masle yam seriously khanadana ko yam lightly badi ai khidang madu ai wakhal da di pamjade yam seriously khana janingi aduga ai last point da oran thar round lega de durum tension bi ko ina sangmul laga so ai last point nam tang thoi last round law yaw jaro yani ke matam litra so ba ko ai na haijaningi si Union Home Minister na on completion of 100 days of Prime Minister Modi gi third term gi loirakpagi 17 September 2024 da haigi bese border fencing had started to stop infiltration hayabo huji annual report phaktok piu Ministry of Home Affairs ki aduida moi huji hanadi chahi khudingi pirami mase taseng na hogibadi annual reports mahana phongmase Ministry of Home Affairs na phongmoda 2021 2010 dagina 2011 boki manungda akoi UPA government leinge da hogibane se ngasai gi Ministry of Home Affairs ki annual report ta dum jawre 2011 12 ta sidi am sangre don da matam leitre hayamna sangdok cheroi ko kilometer ke aloi chale leibase handa ke dam da phakto yengbiu handa ki da ka yage da sidai da man ngasi ngahan pirami ba
Manipur ki assurance pyramid number 1 the border fencing had started to stop infiltration hayaba adu huji ki report yaugre progress samte utravan ai yenga lakcharam adu CRPF deployed its strategic locations and place Assam Rifles of Assam Rifles hairiba si Assam Rifles adum leibu uiko huji thoiba namli gi kari gi jaga sing Assam Rifles ki wari ngaktani tawise si karai de pangdu kharge ba wasak ki 2024 da ne ba adu nullified free movement regime si free movement regime je lokho ne hai ni huji wazam mai bona hai bi ni karai lokho ke lokho kudi la na kilometer 10 je free hoina chanabagi review to kare aduga akon magi amal lebisna formation of road map where is the road map aise from road map Manipur gi leiba crisis se solve tong na road map sem ne bisi mana high green press conference on the 17 September 2024 da kari road map no akoi hana bagi akoi sina bagi akoi tampak leiba mi singjil werga chingda leiba mi masen gi tanglup masen gi ethnic group masen sub ethnic group masen masi lotion na bagi road map lai se hangdabang amde wakhum ka tamak tension jage okay thagat chariza clarification higher observation higher minute amam dang langus keno na high vision dum host na dum high vision da host na ta khoi masen na mer ga di yar roi da ko aina thamjaning ise ahan ba da sugi matang do sugi matang seng do hogda ya da bam leiba sugi matang gi da foreigner yawi singa singarang gi natre ba ko Masi Shugi Matanga Town was Ministry of Home Affairs, External Affairs Ministry, Muslim State Government in Batapatai in Yorpui Waneva. Maruiba Magi decision Lori Hujik Chungare, External Affairs Ministry, Ministry of Home Affairs, Sinasing Maneva. The foreigner Ama Yauri do Kamaito na Yaur Matamdo Ani Yauri do Kamaito in SS Kablangi Matang the Suko, NSN Ki in Lermbado, Kablanga Dum Shutong Nagi. Suspension of my agreement room tongue. Maduda see Matangi de Marile in a vine, I pet hung with that subchannel documentation Udragashu. Foreigners Act, Passport Act, nothing but say state government can preview the late Dieva. Mashida Maquin state government can preview later Foreigners Act, they that Kamaintona Palaga, Kamaintona Toribano, Passport Act, she Kamaintona Maquin Madu, Adopto Uno, Kamainto, having nothing but do the Akupa Maron do the Aquagi pile the in a Lermanian and Loevaco. Aduna Sigi Matangi, as I Tamjagi with the Sugi Matangi, Akogi controls regulate the Wungam the shoes quite for a port of never. The Hujiti regulate the Wungam Drabanina, Makushu the Lever Kamu in a Kocha Talaga Mayamda, Makoi the Masak Taga, Tadoga, Mi Halan Magi Pum the La Avanina, Prazana Shu, Aquina Shu, Susi abrogate of you have never. Ado shoes control the Lergadi, quite a give her the port of money, control the later one in abrogate of you is a Hibatabane, I have not Tamzage, Anishu. I could in a Sagi Highway giver, Congress na as a Lepan giver, Leokiba, fencing to Salubagi, Sapiru, copy with the noise, fencing get a thing a Leokiba. Mayam Magi local, I do young kind boundary, Matangi, Dumkaramatung in the Maneva. A sea Leokiba Maru, Maram City, Matamdu Lembo organization, Mataga Maminga de Panjaroico, Singina Kanna. Yena iba jaga leba kilometer huji lady ba home affairs na thopa AR chede yauri bani madu 35 kilometers and huji disputed oin leyena disputed ori ba jaga sing che ha nongtang settle to wigo haibagi maram da lepani haidana chede ta su AR 2014-15 gi minister of home affairs ki su palli ba ko pencil lepki bagi maram che ngasai gi atai machak mayam du su leijaraga su control ngasai disputed oin lady ba 35 kilometers che masi lotion Bigo Haibiki Matang the Lepu Bani and Hai, Ado Hujikshu Adum Loishandana, Lepu Matung the 17 the Gidi, 14 the 15 the Leokibani, 14-15 Zeda, Aduga 17 the Gidi, BJP in the Leto Wogamen Lakar, Matung the Pura Lepure, Lepur Matung the Hujipota Dum, Karagalium, William the Voitor Lady Simas and Dutage. Aduga Arui the BJP in a Leva Mang never talk D Haigise, a Hoi BJP give Magia, Pavame and Uraga Habiba and BI, Masi Matangi the Mota di BJP na lewa mang na base koi samo da samo towi aduga masit karai bok to bono tok da bono haibu duri praja miyam na lepi rasanu nei thamjage ya okay oza hojiki matang da oza ai wahang aroi bam tang hang ja hoge BJP gi slogan da di haidi koina handak ki election da Assam amedi West Bengal gi yam phajana BJP na mai pa I ko ja sida koina phangjaba slogan si Congress Mukta Bharat Shimakoitaze. Adu Vitadi was a BJP na Manipur si Mang of Chama the Chama Silly Hare
ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯁꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ 2027ꯁꯦ ꯏꯐ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ 5 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯟꯂꯤ 5ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ Thank you very much, Thagatsari.